Zdravo ljudi, kako ste? Ja sam Deni. Danas Fanta Challenge 11 jezikove koji ne znamo, ali prvo Dulio pokušavao da priča kineski. Fanta Shin Handu Hanguda. I onda je pokušavao da priča bugarski. Bugarski. Fanta je mnogo gotino, bratko. Ovo bratko sam dodao. Vjerojatno se tako ne kaže brat na bugarsku, nemam pojma. Zvuči mi bugarski. Ja mislim da ovo je italijanski. Pokušajte pogoditi ovaj jezik. Fanta è un sacco di freddo. Milano, Torino, Juventus, calzona, pizza, bene, bene. Dalje idemo. Jaša Štan je pričao francuzi. Ili je suis à la gare de Lyon. To znači nalazim se na autobuskoj stanici de Lyon. German. Kako se kaže German? Nemački. Onda je pričao nemački. Sie liegen immer sie uns. Na nemačkom znači uvek nas slažeš. I eto, to je bilo to. Onda je probao da priča japanski. Fanta wa honto ni sawajakasa. Što na japanskom znači Fanta je vama ukusna. Next one. I latinski. I latinskog. Obu brata, et velata, mici coqueniteris, noc peludum, dorsoludum, feutulis sceleris, sorsolutis, evertutis. Kovalska je probala da priča arabikski. A pošto nisam učila arapski, Google Translate. Tile, enea hadku. I ruski. Pošto sam u osnovnoj školi učila ruski, Tile, ja ti bja ljublju. Cilo je pričao kao Cile uvek priča šta ga on Cilo hoće da priča. Ja ću na totalno različita 4 jezika da kažem Ćao svima, ja sam Cile i danas snimamo na Snapchatu. Hrvatski. Bok dečki, ja sam Cile, a danas snimamo na Snapchatu. Bosanski. Gdje ste Raja, ja sam Cile i evo danas snimamo na Snapchatu. Crnogorski. A gdje ste junaci, evo ja sam Cile i danas snimamo na Snapchatu. Kao što ste vidjeli, to su totalno različiti jezici. Ja Cilo, kako je odlično. I ovaj drugi dečko, on ima mačku, čovače, on ima mačku. Priča neko, on priča nešto brzo, uopšte nisam razumio ništa. Kat dura bra för ingenting. Ett av dina problem borta. Hej då. Jag älskar Fanta så mycket. Jag vill hälla det till mina ögon. I to je bilo Snapchat 11 challenge-ove, ali smo, stvarno, pa baš smo prešli dobro. Great job everybody, great job. Ajde, vidimo se. Ćao.